أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشكو براي ما قداريدك صلاة ورز وحرمت جبونوه إيرو جوارا بحثا چما لولاتك وخلق وان مسلمانا سروك سرور هنك شيخ ملا بيروزن مقدسن لا يسألن تشتاكو بك كز نكار رخنه بك كز نكار بدليل إثبات تشتاجي بپرسه کس نکاره جوارا گوتنی پیش و پاش بویجه قصا ام بویل سرمه مزن بیه. اوا مجاره گلک برفری از روزه گدن ل مسمدیه امی بزندی و شنکا زندی دری دور و دریج دسر بیا بسکن لید خوازم بکرتی چند دقیقه با آواکی دینی بحثاوی مجاره بکم. گلکی پر و شاقی بیا هی مدکارب گل شکلال بیا میزه بکر لیاس دواری دینی دا بکرتاسی لسر مثلا شیخ و ملا آنجان به مسلمانی کو بونو دیکتاتور لسر واند سکرم آنه و شیخ و ملای کو کس نکاره رخنه کی لی بگره کس نکاره به وسیده افشما ها بیه دلیلات چی اثباتات چی سببی چیه از دوی هم بره بزانه با او ولاتی کو بدیرو کی حد بسناندن بدیرو کی باوی مواکر کالی مواکر تم دیروک جیب پسنداینی بو ام بویژن هنگش دیروک رچیرو پیچاریاد که هنگش دیروک تم بدیروک د پسنن برای خود دادن اولا دیکو بدیروک هات پسناندن پسین دیروک هات داینی جدیولا کو جبردلا کو ام به علم و حکمت و ام به درس و شریعتان دیروک بستینه به پسنه یک آدو دا اولا دیکو ام به شخص بیروز و مقدس بو لوان ولاتانا نه حق هي نه دين الراس هي نه حقوق هي نه عدالت هي ونجي كرامته رومتا انسانا تي پارستني باش كسن بزانبه باش مثلا از جوارا دو ميناك بدم دو ميناك قرآن بدم مثلا يك تيجيها اولياء يجي تيجيها تقوى کوچوا دینی کو آنا هی بیرو باوریه کو بناوی دین پیشکشی مکری چوا ناوروکا آیت قرآن ناوروکا تیگه قرآن والا کری لگورا خواتجه کری و چوا لسر ناوی دین سختکاری تی کرنی گوتن اولیا گوه امر قرآن میزبه که خواهد را واد ویجه سوره یونس آیتا 62 63 بسم الله الرحمن الرحيم خذ واد فيجم ألا مهشار بوا إن أولياء الله بيقمان ولي خذ تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولي خذ ندى ترسن ونجي خمجين دبن أواد كار الدنيا بالآخرة يبقى أم كار الشلوفوي باشي بكن يعني ولي خذ تعالى قوا بمرن أم بالناطرس أنجي جمرن الناطرس أنجي كاب مر پشتی مرنه پشتی مرنه ناترسه ولا هم يحزنون و خمگین جنابه گوا ولی خود تعالی لگورا ری بازا خود جیابه نل دنیا نل آخرت ناترسن یا ولی خود کیه برام بحث ولی دکه الذين اویکو آمنو ایمان آناتن و کانو یتقون اویکو تقوی در خود دکه گوا تریا مزبه که و هر وسا 5 آیت دستپکی سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین او 5 آیتان قالتو بخوینه کسی متقی کسی کو ایمان هاتنه به غیب ایمان هاتنه به پیغمبر ایمان هاتنه به قرآن ایمان هاتنه لمیج دکن زکات خود دادن او تقوا داره خود دکن تقوا داره خود یعنی خوش گناه پاریزن لگورا قانون و نظام خود حیات خود تنظیم و تکوز دکن اوا ولی خود تعالی her müminek lugora bir ayethanına her müminek ki veli Xuda Teala. Ya şahse ki muayyen tünne va veli edin kişi müridi. Tişki var İslam'da tünne veliti u müridi İslam'da tünne. Falan kez veli Xuda evdiş ki müridi. Tişki var meşhur derxasti. لدغاتو لنوا ديني كو انا هي دنوا جماعات طريقات دغاتو بالا خبدوان ام مقامك اولياتي ام بفيجن افاكري مقام هي وجو مقام مر شخصك حاضر كريه او شخصا لا يسأله ولي خديا
مخالف احکام قرآن ای محکم جه هر کس نکاتش کی جه بپرسه وانا آیت و احوا گوتی شیخ احوا دویجه مخالف قرآن ناخر تو نزان دوی ولی خودی شاشتیا نکرد تشکی گوتو ایلا تشکی دزانه اف کسی وها جماعت وها طریقت وها ابدا دوان داره دا دی بحثا دین و دیانت و راستی و توحید و شرکه نای کرنه اوا دین خودی تعالی لبان جماعت و جباتا نای گوتنی او جماعت و جباتانا صرف خاطری کو انسان لگورا کو اداره بک دین خاطر دویجه دوی هم دین نزانه ام دزانه و ولی کی دانی ویدری او ولیا او کسا او مقام استثمارو ام بویچی سمریه تک دوی سمری yani بکدو ام بویچی کسب خالقی دمجه و کل کسب خالقی دخو بناوی دین بناوی ولیتی تشتکی وارد اسلام داتونه ولی خودی هی لازم بریم مباحث کر آیت سوره یونس 6 آیت سوره بقره هر بسا دو قرآن دا دوسو دو شش جارا گوتنا تقو در بازه گوتا تقوی در بازه قبرام یک تیگه یک قبرام اولیاتی دوری بالا کردن گورا خواهد تجیه کرنه قبرام درنده چیه؟ تقویه تقو قاضي اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تقو او وردا معنى تقوى ويل مآل داد شخوادي بترسه قابا تو قوتنا تقوا الله شخوادي بترسه ورقارينه تجاري معنى آياتي نايفهم كرني معنى جملة نايفهم كرني معنى آياتي محكم نايفهم كرني خودي تعالى القرآن دا بس قانون خودك نظام خودك سيستم خودك آنايس خودك قانون داتين ابا امر من پشتی وی دویج اتقوا الله دویجه اتقوا الله يعني اتقوا الله هون تقوى داره خواده بکن معنی وی چیه؟ هون خواه بپاريزن جه چه؟ جه جرمه جه دزیه جه گناهان جه طاغبونه جه باغیبونه جه تروره yani معنی وی چی؟ هون لگورا قانون خواده تابع گرن هون لگورا قانون الهی تابع گرن هون لگورا قانون کو هي کو مشروعه کو نلدجي اسلاميه کو نجد دبر پرنسيبي اسلاميه لگورا حق و حقوق انسان هدي چه کرنه دوی هم قانون پیک بنوره خود دو قرآن دا 206 جار an 255 جار belki مشاش فهم کرم مشاش مرتبه یا 255 یا 206 جارا دو قرآن دا گوترا تقو در بازه هون لگورا قانون شرعی تابع گرن خودش مسلمان را دبیر گورا قانون شرعی تابع گرن لی مسلمانی کو ایرو هنن حتی بی قانونی هبه راستی نوی حتی درو هبه پریوان هم مسلمان نه همی مسلمان نه هنگ مسلمانی کو ام بی ریبه بریه مسلمان را دکن ام بی بونن اقتدار و هر وسا هنگ کسی کو بنابه دین جماعت و جواق کم کرنه حتی قیله ضعیف هبه بتجاري بقلة راس ناقرن يعني حتى حديث ضعيف موضوع غريب كود برجوندي وان دا حتى او هب وان دقره براس دروز ناقرن مثلا دبيجه شير جرا خوي تعالى دبيجه هون دبي غورا قانون تفكير مثلا هم دون ايات ببيجه خوي تعالى دبي يا ايها الذين امنوا اي كسي كو ايمان انياتي تقوا الله شخوده تقوى داره خواده بکه خواهش گناه بپارزه یعنی به قانون نکه به قانونو به نظامو به انتظامیه نکه لگورا قانون الهی تبگره و ذرو بهله ما بقى من الربا این کنتم مؤمنین اگر هم مسلمانن فائزی بجی بهله ربا بجی بهله خدا تعالی فردا حکم خود دانیه احکام دانیه بشی دوی تقو یعنی چه هون لگورا قانون متبگره her vasa Ali İmran ayeta si sedu si barik mesedu si devece yani siye de ya eyyühellezine amenu ey kesik ve iman anatını la te'kulu riba ed'afen müdaafeten hun qad baqat riba nakhun faiz nakhun ve tequllaha şkhade qadra taqwadar bin lugora qanuna khade tabi gerin khwaj guna beparizin khwaj be qanuni beparizin be qanuni neka la'allakum tuflihun behevyakuhun خلاص بر. اما امر خدا تعالی هر وسه خدا تعالی دستور حجرات
ayeta sezada şahun güç düzanı in ekremekum indallahi etkakum en kancive en başive en kesi vel cemmin muhteber ev kesi ku muttaqine kesi ku xwe be emriya xwadet pariz xwe em be kanuni nake be nizami nake lugora kanuna şer'i tev digere lugora kanuna ilahi tev digere Xwedê Teala viyan me ra dibêje lê em bi navê İslam divê em Müslümanin heta bêqanûnî, gendelî, bêqanûnî, dizzî, nerindî, nebaşî çi hebe em dikin o navê me ji Müslüman e. Di vir de mesele çi ye? Xwazin şi bibêjim gelî Müslümana. Ev dînê ku, ev bîr û baweriyê ku îro li ser navê dîn hatî pêşkêşkirinê li welatê me di nava terîqatan da, di navê gelek cemaatan da bîr û baweriyê hanê ne bîr û baweriyê wî dînê ku Xwedê ji pêxembera daxistiye. Me bîr û baweriyekî din çê kiriye. Bîr û baweriyê me em bê zanîna me ji Qur'anê pir dûr e. Urfü, adete, gelenekê, görenekê, em bivê menaqibê şêxayê, xurafayê, bîd'ayê, milliyetçî, em bivê nijadperestî, faşizm, kişketî hevdû me kirî ne dînekî. Ji ber wî gelê Müslümana, Xwedê Teala ji pêxembera dibêje, divê çi? Xwedê Teala ji pêxembera dibêje, ayeta Sûre Nisa divê, Sûre Nisa divê, İnna enzelnâkel kitâbe bil haqqi. Me kitêb, Qur'an ji te re heq daxistî, çera me daxistî li tehkume beynin nâsî bîma erâkellah, ji bo ku tu nava xelkê de çi bike hukm bike. Qur'an daketî ji bo hukmê nava millet rêvebiriya insana Qur'an bi dibêje. Ve la tekun lil xainîne xesîma, tu ji bo kesê xain jî nebe pişt û pal. Dînê Xwedê Teala ne hatî ji bo miryawer xwendinê, ne hatî ji bo werî istismarkirinê, ne hatî ji bo Qur'anê rak nişanê xelkê bide, naxir. Divê dînê Xwedê di rêveberiya dewletê de hebe. Dînê Xwedê di rêveberiya dewlet û sîstemê de gava tune nebe, kes radibe bi navê dîn medxapîne, hin divin pîroz, hin muqeddes dibe, heq û hiqûq û edalet namîne û zirara ku ew dide Müslümanan, tu kes nadin Müslümana. Gelê Müslümana li xwe var qilin, hişyar bin, li dînê xwe bifetilin, li Qur'anê hûr bibin, bixwînin dînê xwe ji xwe hîn bibe. Heta carek din bîm di xêr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.